Dampa bial MLA by election nei tura campaign hun mangmek Congress President Lal Thanzaran in thlanna nei tura MNF lensat PM10 antlin lavin hlaki an la a tuna chon an wai thale to ti asoi voina Marpara Pukzing Vengthar Lenbuang Bekabekya Hnahva le Silsury khua an campaign na MPCC President Lal Thanzara chuan by election nei tura hian MNF le PM boruak an niam chauzel lain Congress Party boruak ero asang deuh zel ti soin by election a hian an candidate pu John Rotluangliana chu atlin chuan chiang takin kumsane somni pariat ta Congress a sarkar le don ti nem hena ani don thu asoya MNF le PM party te chuan an candidate chutling se an du lo ni in asoya campaign point an chuak peilova an kal chhuna an candidate te mi in an nuizat theina tur poi an soisak ati Congress candidate pu John Rotluangliana poi in thu soin tun by election a Congress Party chu zero atangin hero a pathian in min hruai kaita atia kumsom lizat politics huanga awm to chhungin anhena local wangwanga membership fee pe ala ton ngai lo thu te tuna chuan opposition ni chungin an ron panta ti te asoya khoya po office le bazara te Congress sarkar ngak lel tu ten an kawa kumsane somni pariat chuan ngak thei to lo dampa bela tanghen Congress sarkar tharmel an lantir don ti le ZPM sarkar thil ti dan du lo na hi dampa bel mipuiin vote mangin an protest don ti asoi bok heng ko hrang hunan manna hian Congress party zawmtu mithar za somnga pakuan lawmluta Congress MLA pusi Ngunlianchunga le MPCC advisor Zodintluanga te ten thu an sei bokani